antujaguza n'okwijuka akahuka akakakuleta slim mu ihangire Uganda kandi turolengo obundi mberera kera 2023 kurora ngo twungiro kuba nitukeya abakuru abe byomezi bari batahuburi hakire kuleta akakinzo ubundi akemiezi ni yege 23 abo kuba abantu bamazire kubakenga ngo nimutino okumere bijuma na habweki tungere ku bantu genda omulingo gumu no kurora twakarwanisa omburingeri baitu iburi hanuro mukaire kano kali umbana bato kuchira mnonga bishiche bato then nabashija abakora mechwereka mbo haraka kwate abashija bakora mu mingi bina kasente ko kubia bisobwisho buto so ntureba keyonjire age group ezo so kwa kuburi omuzire oino mwana omwishi omyaka mito ninja twero mu kifuba tukora umurimo gwitu tugambe n'abana bitu okuba kubasa kwerinda kakoko kasirime mwe tutakabijira hesho nabo kakutara generation abana bitu nabaza kufa then nani mwabashija bakora bina kasente ko kubiya bisabana bitu ninjira mwegaricemo rizoba twine binji twine mu namakuru ntureba cases za domestic violence ninga shobta banko boma kabukwe yonjera katubanze twarebebi deno tuzaguza mu mission program ogo nimuzeyi sebagala takagira hana emyaka ya kamara 28 ekaya tagiro batamu 28 kuija kwetegereza no kucenjura twasanga butabanguko bomaka obutayikiranganiza oburukuba bulesire ensonga ezo zimu ezo kurora mugurusi sebagala ni myaka yenkokoriyo no murora haskwini yawa kurora kyamuletera obutayikiranganiza obundi no mukyara kurora kyamuletereza emyaka 28 atali mukaye tugakwinire ntwetaga tugende tugarore kandi twongera ko bantu yecenjura no kwihamwa amasomo agataligamu na gamu leka tugakuletere nga bamakaga mchala mukolo Margaret nabunju nagenda akunja makamala nagawasiza munga gamanti mchala mukulu yamugoba makago agamanti wele akisole yafuba nyokolera mchala mukolo amokirizi yadde awakana tukando kumusaba wakere alide kitande kyokubirwe mwasuleka nenga bali munju mu mukazi neyirima embera y'ekisajja mugimanyi nandi kuze kitanda nkiteeka nange ngoba mu kisenge kyange Sincho ngatubira ono yangamba nti gwe okudda wano mu nju eno okujjako ng'onoonya kuntuga nakyoge ng'alwato ono naki ngati wagenda myaka 28 wagenda jawera taata bana batuze ku kyalo Wanyanga mu Gombole Kayunga Town Council Kayunga nga tubasanze mu office ya Collins Kafeero abunanizibwa ku maka abalanidde emberi obunto Kayunga muzeyi Sebagala agambe ntulumi yakulira mu kyalo Kiro yennyama najimwereza okumulaga nti amwetaaga wabula yagizira nalagirira yagireeta agimuddize unamugulira kanyama negamaye mukyala mugulire kanyama agenda aliyeko mwaka kyo yadde sitera kubeerayo nnyo naye kamutima nenga amugulire kanyama aliyeko naye nyama yagikobyawo eka ategeeza nti yava mu makaago ng'omwana omuto wa myaka mukakati wa myaka 64 ati emyaka 28 nga tali waka myaka 28 ensonga endala Sebagala yagala mukyala we amulekera ekitundu ku kibanja wabula nabunju era ebyenga agamba nti omusajja ono azatunda ebibanja birala byebakola kati ekimu kisigadde nakyakyagala bino byonna omuzungu agamba nti we are just wasting time tumala biseera ye bw'anaaba atakkiriza kumpa ku kibanja ntadde sebo emirundi eki ntadde atunda kati nze ebyange ebiriwa n'abaana bange maama ayogedde ebyasooka okumutabula nebba omuli obutamulabirira nga nessekukulu emu baleeta omukyere omuhereere n'aguze leero yakomawo omusajja yava mu maka okumala emyaka 28 ng'atakulamu baana ajjamu akamu nasawo ekyavaamu yakwatamu kiro y'omukyere egi mukwate leero ennyama teriikiseeko yeerooli tuli omukyere omwereere ebyo byonna olimba olimba ng'ate nabo wano ku nnyimbe bagamba ne batuwa emikyere emyereere naye ng'ennyama mbadde sigiweerezayo olunaku olwo oba sigiweereza walekayo dda nabungi agamba nti omusajja ono yali taweerera baana kyokka nga bamugjawo okuli ne batazaala babasasulirayo feeze maama abaana bawere 10 ngamba nina sente zibaweerera mbeerera beeru peera mama nga nina sente zibasomesa Kafeera ase abafumbo bano bajjewo enjawukana kubanga ku myaka egy'obukadde gye balimu buli omu yeetaaga nnyo munne kati olugalo luno lw'emyaka gye mulimu
nga tubetaawo kubeera waka tunyumirwewo. Abadde muzeesi bagala amagezi oba mukyalo we Ennyama ye mutabula wakiri amukulireyo oluti olw'omukimu lwa 2000 amutwalire amaka gatambule. Ennyama kati ya bbeeyi ng'ofunayo 12,000 ng'ogula obuti bubiri ng'ogenda n'akaveera ng'owa mukaziwo omugamba maama londako akakini. Abantu bateŋŋana bulijjo ate baba bampaka sigenda kugendayo nze nja kumulekera ebintu byayagala byonna nze nkaddiye sikyalina na mulimu. Sawulo w'okulira yakusakidde gule nkulaba krediti. Okay, mbozi abakali bulijjo tulwanira na kubiri etalo oli nyo nihera mbozi ekyo niyemu obundi akabaha ensonga ezabandiza kubaho muzeeyo gwatakabaire kuba narugo mu maka kuba nagenda obundi haroheza abaire kwihaho ninihera nti obundi by that time batazeereza attention hakoko babazeereza attention before emyaka ejya 28 bakataho obuli bw'okuzigonjora obundi zakuhoyireho hati ekinkumanya obundi hakabaho kutekeranganiza akandi oli amalira agenzire ensonga ezo batakozereki kankyalo omugurusi nakola ngo yagenzire emyaka 28 ono nono okoracho arashina mukuru ano mu rutara abayo arashana bamara bagaruko omugurusi nakola ko yagenzire ngo umutima gwabaga guliyo namutekereza ogekura emyaka 28 yakwiri tine cyo kubanongambira amazima obo hakubaho Yesu nasakwa tata wabana banje but honestly umuntu yagenda kandi hatakagara career tine cyo kubanongambira nugo mazima. See nyowe I normally prioritize ensonga ya communication nomanyo kubaza mukayikeranganiza because nsobora jemma kutungo tekeranganiza let's say sazin mbere tulhan but kakuba tubaza nsonga ko betutalibanize so kutekeranganiza in the first place abakuba obundi so kubine kinega kingi mundeke nyo mundeke oyine kinega kingi but even after some time sobora kugumiza muntu hanura nsonga getalbanize kandi tumarire tugimazereho tuikeranganize kinega ukiraba kimazere koraki so kublaming omugurusi sebagala kugamba ngo ubundi umukaire kali akukubanza mbere batungira ubutekeranganiza atateho buriyo umenye umuntu ubu kumutera buriyo koreka ngwiwe oyetegekera ubundi kuri wahanura nawe kubatalibaniza ubundi ukamwoleka ngo ubundi nawe ine mwensobe ngo umuntu akubituwe na nsobya mungeri nkege bakubayira ubundi esongezo bazigonjoyi nanye nyenka ninkonde mingeke myaka 28 mazime myaka 28 nyingi baitu no sango ubundi ekaba weakness eyo mugurusi kurora ngo bundi bataho buri bukwanure nsongegeka wa so abakundine abari mu maka tutemamani omukugamba binte bikuteganisa kuja kandi bitakakora bukatuma bumwetwaruga omumaka as offices ezibari muno bazamu nizo zwabe bashemerire kubanzamu obwe bizibu obubyaho kandi enshonga zo butabanko bumaka zirimunze yongera abo factors nyingi bitutwageza tukagamba aha binte biri muno bituteganisa omumaka gitu bikire aha level hanso mundi tutorahike ahanshonga eji and of course mwena bina maka tujezo kureba ngo amakagiti twagaho bwire twagashabira ubundi ebintu bikaterera yusije mmeki hindi ituwena tutukirire tula TV hanga no tukibariza ituwena tutukirire buri omwine ensobe buri omwine weakness ye ngo umuntu okirora so hati hasokuba ubundi mautekiranganiza uri akarora kimwe hati nyowe kasita naiba abaire nangamba ohali namperereza hati nugona tungu umugiso gokoraki kegeje bima amaziba mwina abana muri omuka mwino bujunanizi bo mwako ni mutwaro maiso kandi hati wakayirako rundi ege mseje ndo mukazi orora ke mungu priority hati nbo wagifuna eyo kurora ngo bundi watwara orubajunu ruruli kandi kunna nambero kwirukira naho jemma naho ebintu tibikozereki naho tibiyangwero nuje kwikagane usange bunne bizibe birukuli nibikera nebiri owawe ebyoriyo no yiruka yaro mseje umuntu arozire na pererezo muisiki wabandi baitu mukaira kakana moleka nuwe ahikirire kero kumara so muisiki cyali nawo ngisana kali desperate yiruka agamba nanya hano berendi ne bankoze samba mbona bonesa leka ngindi but in a very short time amazire kubana agenda mu makagali agumsejoli na wakabazira mwana wa Samuel kwikayo yizire kumara umwezi gumumaka gumsejoli umseje akabamuretira abana barukungana kamunana umseje kumagana Azara amwana nagenda nyina Nazara barongo nguyezera kabarongo babiri nibagenda nyina babiri
mu mwezi gumwe mwisikia mazire nebugambe musejja kabakoze seze kuro yambuzabuza mbwiro akamuletira abana bari kungana munana kandi mu kwezi okumukukumu akeja kwesanga nawo already bamutwekera inenda so yarora kandi ekizibwe kyakabayirukire kandi kuri mbere agire nebikerana nambera akozereki mukayira kako kubanze ibintu bisobora kuzoka kurungi bayito na nambera urukujya muganda wangi neba betanguhi okay ukwe twarugayo of course ntuba twina kashosherechi ko muri mugwanje nagiriye nsenyumu tiye kumanyo bayakira street bitu ko kubudi kibanza yona baji painting yero obitu tukwetebekanisiza mukuru wihanga wahati president Museveni arabe nakora campaign zeye muri Mbarara city hamwe na district ahari Boma then hamwe na Rampara naza kubona arabayo kumanyo bagidiyoni yahikireyo onko of course bibyo nantiza kwantu bireba TV West obure manifesto ya president ebyari munagambaho bakozero myaka yenyemana nebyayerocherire gukora ubundi yagarkaho nka president wihanga ya kikuru sanyo monaje kubana gatwikyaho nkoko ebintu byemerire okwetorora ekichweka akumukuru wihanga ali around kandi aja kubala kasozi Boma kurora nagira ebyo tubalizaho omunsonga ya Karuru ebyo nanzo baza ko mukairekanu aba presidential candidates abari kungana munana bari yo nibetoro lihanga buri umukura ya saba Karuru no busagiki mo Karuru akatoratere 1226 omukwezi kubanza ebiro 15 obujunanizwa bwawe yo munya Uganda okurora wayetabo mukutera Karuru kandi Akaruru akubujunanizwa kensonga ebiro 15 utandukoma mu bembeze wihanga akandi ekyo osemerira kwano kimanya byone bukonje kuba mbigena mu maiso mbekorege niyem tujja kuba to live TV West osobole kuba no birora yuru tasoboire yuru lehara osobole kuba byona no birora TV West nuko osobole kuba no manya ebyabazibwa ebyategekebwa ebikutegekebwa kurane byebo mu Uganda mu nsongeza service delivery nebindi nyamoyinge mukari nuko kamu akaire ko mugenyi tujja kuba tuyino mugenyi na muno kerokeno ebiro yokwezi kibanza byokwezi okwe 12 iwe omurungiro lyo notorora tujja kuba tuyino mugenyi Chara Businje Moli Kateyihwa omuhumuriza tujja kuba tumuine na muno muhumuriza asobole kutuhumuriza mubwire nkabona bwire bugumanga ine uturukubaza akagingo munyorero sirimu eriye mhansonge nkuru kinike kire kwijukera muno kujaguze kire kyo nikyo kemu akane ntorora akahuka kanike yongera kokutwantu kigamba na muno mbana bato akandi ebyo natujja kwantu bibazaho nabitusoborora omusonge yakaira ku mugenyi nuko tsobole kuba nitumanya abana baliyo nabahumura abazaire muteho buliyo abana mbaze nabo muba openingire mbabaliza amazima abo kuba kagingo munyorero sirimu yeri bagieta kakinga maka kakubetaho muka ekane kiyungwa umwana amanya kabi akanyakuriyo mukarwire nukokamu amanye ndware gina gitungata amanye naye tantarata akuba bugena kuraje mu Uganda muno kizibu muno kusanga umwana ubisikene myaka 10 ataina mwana kizibu muno hata bukano rulengo rwe myaka 15 umwana akira kuzara myaka 10 nikimanyisa amazima genyini chances zizogama kwa kamukwata zirahiguru abona mazima echo muno gamba okwe twargayo ntukwisaba Stanbic Bank ejeniyo bank yosheme kono yesigana sente zawe bine accounts zitari zimwe na zimwe uri mwana wishomero rumuno ukora iwe account yone yo kwenda savings fixed deposit na nebindi binji tayira ba Stanbic Bank orebo bihereza bwabo tozero mwentu bika sente hanta tutakumanya nyencha karoza kuzihayo ngisente bakaziba onkecho tokachanga Stanbic Bank aboko abo behireyo kurinda sente zawe kana no kuzihayo tubara kuteganisi uri kwenda za loan kandi zine interest rate erikubasiko mu Uganda tubara kututuze genda otayaire Stanbic Bank ubuze cyo kwenda nabaza kugarika mu binamataje minji omukwetorori hanga mwentora abone no kuza kwikayo uko twargayo turi mu kwezi kwa 12 turi umuntu wetebekansiza ebiro bikuru otire muna Christmas iwe ine business oine
service yona no yenda kuranga ngo abantu bamanye cyo rukuguza bije bakwagire tayayira offices za TV West turi haka shows boma bantume advertising rates zitu ningashe mihendo yo ku advertising ne baska mwana takarebo katino tona sho kutubarasha besente nyinji ntucenga business okuziri ntucenge buko bateganisa ntucenga environment ya business ija tustame hamwe orange business yawe abantu babase kwagira bamanye cyo rukuguza konka wazokwe okahunama umuntu nabasa kwana inde kintu ochine konka takumanya mwene jo range na TV West tandike kugira amagoba business yawe kirungi muno koranga kandi hamu naito na muno mukerenga kanu kandi tukongera ku bantu manya bike by'urukwano ukora ibikore bimanyisa abanyarwanda babimanye nuko solo bakusagika habukuba urutar kujya kusagika atarakumaye iki cyokora bitu nango uno akora muri muke nango uno atundaki nango uno kuzakina muno umukayira kakanu aka Christmas akantu kipanza tunga batwijukia bukia we sobole okuba noranga na TV West amhendenke yesazirweho nuko ibintu bisobole kwandi bisemera Gideon Senyomo alia street kande nturora abantu bona bali smart muno omukala eya yellow kiro kinu kibanza ekyo kwezi kwa 12 Gideon Senyomo ahamuna yellow brigade ntubarora kandi twabakira aha program sisimuka TV West WhatsApp Bueno, como bachiki wese good morning amasana Senyomo Gideon ko kuwagamba urembo rwambara na mwana ngambambara September district na rwambara Eshon Chechi chairman w'ikibina cha NRM kanwe president w'ihanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni bahabura n'amazina mingi ko mwakunda kumweta Elizoba ari omwanyo ogu ndakusibiza abantu kureba bari omukari wareba nk'abakibina cha NRM nabonje batugambere batuganirire ko urembo rwambara betugire bata bitbo ngo baha kantankira no gwamami live TV West bazora musomere wa TV West amazina gaho necho Elizoba abareba TV West tubaramusa muri kurungi amazina nenye Steven Muwau nikorana Kampala Autogarage company kandi niye chairman wa makanika bona abambara Union Mechanics Sacco inyongera kubamusiriza ngiyotegereza mu yabezo w'Umurundi His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni omurimbara kandi tumutegereze n'amani mingi munonga nimbasaba mwize murikirize muze bigambo bye byakutugambira ibikutombeka bikombe kyanga kandi tongere bagizwe kala makanika bacha muno kumargayo bagenzi buriye bwakareba kabatiye nyuma batakumanya ngo tino mugaso konkati kubairize kuchimanya ngino mugaso twasara mutwazumbiro mu teka government twakorobo gisi twakora union ya makanika ekutwara twena ngaba makanika kandi twagira ndeka government munonga akuba aiza kusapotinga na milioni makumi asatu tiro musako yitu na mwendu yontu zikozesa abamakanika baganyirwamo nawe so tumutegereze kumwakira n'amani mingi munonga mwe omukabendisho amazina gawo Elizoba niye mugero karaje chairperson Mbarara Mechanics Development Association Elizoba twetekatekire kwakira omukungu witu president w'ihanga no kumurondera akaruru ako turamuhe ka 98% ibiro 15 ya January so ito kaba makanika twetekatekire munonga okureba ngo president witu twamuha akaruru kingi tugamba against still no protecting akayimo ba makanika ya twine bintu bingi byo ko protecting one tushemere kwani tu protecting obusije bwo twine president obwatuhire mu Uganda yon Mbarara nitutekwa ku protectinga ibikorwa bitu twombekire twina bana ne bashoma twine bintu bingi byo tushemere kwani protectinga Mbarara yite amazina gaone shiteka ku cyawe amazina ganye nyinyi Kagoro Hamidu nikorana na City Motors Garage kandi umuyunion yo monye vice chairman okay sebo Elizoba twashemerwa munonga kuko turi kutegereza mugama witu kandi tukamuhindura n'izina tumwita chief mechanic bwo kuba wo no mu Uganda
n'omuntu wenka kana mu Uganda okugamba makanika tudde mu Luganda erinnya twalikyusa tumuyita chief makanika kubanga bwona mu Uganda wano kuliwetaaga obuyambi yagenda n'akuwayo sipanda muherese yagenda n'akuwayo sipanda kati ffe twakizuula nti omwami ono tukola naye pulezidenti waffe era olwokuba tukola naye nga makanika mutuufu nga ffe era tuli mabega w'enteekateeka yonna era olwaleero ffe tetwebase nakwebaka ssaawa zino kubanga twayingidde edda tawuni tulinze omwagalwa waffe yinginiya munnaffe makanika munnaffe okulaba nga tuzaawo amaanyi n'okumobilizinga abantu n'okulaga ebirungi bye tufunye mu NRM nga bamakanika babulira abakola bamobilizing banange mbayita mbakunga mwenna obutasigalayo kubanga chifu aliyo mukubajja mujje n'obuwagizi obw'amaanyi ate mbakubiriza mwenna bwe muli muwagire enteekateeka za chifu kubanga chifu enteekateeka zikasowagira NRM buli olaba NRM n'otiikinga kiba kitegeeza nti owagidde enteekateeka za chifu makanika of Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Amazina Nsenyomo Gideon to live aho murembo Rambara izoba nicho cy'umutanga kwa cyama n'ikibina cya NRM Yoweri Kaguta Museveni bahaburwa obol mbara mundogu yene kwegita Nambara district bado muchaye boma kandi oriyombara aruna side za ntungamo side za Rampara nabora abanze kubanywa agaruko batugogoje muganga amazina gawo n'ekiteekateeka cyawo amanya agale nange Ismail yomu kuba makanika abakanikira mu mbalala naffe tuzo project bageyirwa kuba president wa Yoweri Kaguta Museveni ebintu byatukoledde bingi baganda baffe bakwano baffe bamakanika beewola akasente president yatuwa musako yandi basobola okwekulaakulanya so naffe tuzo omulago obwagazi bwaffe era kyekitukeezezza oba kyekituteekesezaamu amaanyi gano gonna okulaba nti olunaku luno lubeera nga lwa mutindo nnyo tweyanzeege olw'embeera eno era tusaba tujjamu wagiranga ebbanga lyonna obutugenda chairman nga abantu obutugenda obasibula n'okubasibula nga tumaliriza mbadde nkunga bamakanika mwenna gye muli si bamakanika bokka kale abantu bonna gye muli mujje twanirize pulezidenti waffe omulungi tumulage okwagala tumulage essanyu tumulage ebirungi byatukoledde mwebale nnyo mwebale eddala mwebale kutuwuliriza nsigadde nga ndi muwawo Steven chairman Mbala City Mechanics Union. Ebigambo nibyebyo tikayo njako nk'ekikuli werindira TV West Honka ebitira lino kwano bitunga nasikanise Nsenyomo Gideon aho murembo Rambara Nsenyomo Gideon webare munonga kandi enteekaniza egyo tuleetera na muno bamakanika n'ebigambo byabyo twapuliriza bagumya ngwensonga bazini ezibali no protectinga kandi bakunga abagezi babo kwija kutangira mu bihanga kenu Yoweri Kaguta Museveni obwali omurubuga Gideon Nsenyomo akyalo mfield najja kwa natweze bingi bukira kiyona ebirukwatagana orubunguru mukuru wihanga omurubuga kandi n'ebindi byonna ebirambye no maiso kenu live TV West nabo tusemere kwa n'orugaho akwa bingi byakwinire kandi omukuru kenu mukuru wihanga bali around nataka fera updates z'olutaya Yoweri President Museveni Mbara district Mbara city Rampara nano makuru gitu agihangwa agacintu tuza kwa tubine koko bwahati kati zo mukawumuro kacento za kuba tugaruka impapura z'amakuru twazitunjire mu studios ntwenda tugambere bijamu waza gorobe no manya echo rumono za kushanga mukati zo mukawumuro kace tuza kuba tugaruka mutakarga TV West. TV West neja kuberwa hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abakuru n'ubururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ebirufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icumure witu aine kumanya nituza kucumisya yekumi no mukumanya abo kubecera biho cyona TV West neja kuba nechukurisya TV West nehinda
program ekisimuka webaliwe acherenitwe kiyo twatandika kantu n'omuntu gumizamu okusiya shaha ishatu zenyine mu studios oine Jemima Hayebare hamwe na Lucky Kasanga kitware bo New Vision akasheshekera izoba ne bakugira power line theft gang cornered yes abukwiba amashanyarazi ne baje demand for steel by companies linked to rising vandalism yes and majangu manufacturing companies nyingi ziri mu zironda steel ninga situation mechiba kweta steel so mundi ne bateka mu chuchurijireho abantu kuguma n'abashisha by'amashanyarazi n'ezide equipment babereta. My rivals can't maintain peace, says Museveni. Gunwe akwatire bendera yetu bine cha NRM kandi of course niwe incumbent bitana jamba bayisindire nabo tabakaza kureta obusinje obwaresere umihanga babukuretera elections akwatire nakaruru what mafabi chaguranyi promised voters a page ya mkaga noza kuonoreba bagambire campaign zabo ahibabiri bahereje kutaya. World AIDS Day, Uganda makes progress in HIV fight. Agana makuru maniji mnonga kureba ngo kitwe kihanga ari kutu muntu jezaho kuransa akakoko ka sirimu kind of course ni wajangu hine bitukozereje bitu hine bicheruho ebitusheme kubantu teka hamani babu kuretera Fire Awards. Companies recognized for adopting sustainable practices. Never mind such a babu kuretera umuntu bakora New Vision. New Vision harimo amakuru agakwereka actually harimo opportunities, job opportunities, over 200 jobs imbere babu kuretera mu video mu Uganda Civil Aviation Authority, Kabale Universities, Ministry of Finance anahandi hona abachota kutunga shireje kumibiri wakati kwa New Vision wakabasa kwa apply injira eminimage. First Lady, roots for values, best for leadership for students. Yes, it does have student leadership. Umashumiro, First Lady Janet Kataha Museveni na jangu shemekuwa twine values. Leba ababa biba ebyuma by'amashanyarazi okuva kwa sibwe babireta leba campaign zo kuzira umunsi genda omisho nabyo babireta. Nabaja Canada Uganda Business Forum closes with signing of deals agana makuru marungi deba okubarumu deal zezi nizigamba ahari chine za kutuyamba tuta babireta. American Drugs International School to Labor Ministry over dismissal babireta. Then President pushed me to contest for MP Ogunumao. Yes, akabari ochi bina cha DP okuba hati ntumana wari omukaruru ko kuba member of parliament babireta. Lira UPC mobilizers rally behind NRM. Churches accused of fueling election bribery. Ngwe kanisa maramizo mubundo no baga accusing kwechiba kweta election bribery. Bantume New Vision finire amakuru mingi emirimo yejire mu ntenda ojebure bweno ashame ahamirimo ejim uteba how HIV increases one's risk of acquiring other diseases. Yes, wena kakoko kasirimu immunity yawe nebya hansi hati expose nga chikuteka risk yo kutunga ubundi ebindi ezinde ndwara. Bantama makuru ni minjo mu New Vision konka abo bire tekabasa kugamba byona bikahwayo ekikuru noza kubano retunjira kachom sports ninde baja shikrenzi Bata Wells 70-48 to win the Celtic Cup. Makuru minji. Gender based violence crisis takes center stage. Ombikwatine na sports news achije kumibirizoka bantu mororo papa noza kubona retunjira omadekagona agetorire ihanga petrol station supermarkets noza kubona retunga television papa orabukede kaide kabukede akande olimi Uruganda bukede ne headline yankoto ne yoleka buchagulanyi
alese empuuga n'abeedi bafeesa Masaka bakuleetye rale Kyagulanyi kandi eyabaire Masaka egeresire akande buli omu n'ayekaguza Museveni ayingidde Mbarara City kutuliyo tukumanyisa biri omubukedde kino soma yetegereze akande omanye ebirukirawo ebyabadde mu mbuto y'embutikize wankulu ku amasemererwa n'ebindi ebibayiro Kyagulanyi asonze ku byayagala Masaka balonde babakuletire ne baba kwetaaga Masaka bakomeyo omulali amaani nyakubairoko akande nojja kusoma yetegereze bukedde kino ndinge bimusali materials zerumu akande amasomo gona Minisita Mayanja azizza omukadde ku kibanja ekyatundibwa azukulu abali kibu gikoro ke kwa mulimu batunda n'enkurubo kandi minisita agabira omukuru gw'ettaka n'ebyobulamu obukodyo bw'okozesa okujja omwana ku biragalalagala abaana balukozesa ebbazika kukuza bwongo bakuletire okodyo okusobola okukozesa kandi kumwihawo olulyo lw'embizzi olukola ssente alinywa abalimi kandi n'abaliisa kandi bakuletire ekika ekyempunu kandi esobola okuba n'olinda esobola okukola ssente Manchester United ekubye West Ham Amorim n'awera abo natasokaleka abukuba eriiso lya Bridget akundoza lyamaani muno ebikufowe tinkumango kubitambwire baitu Manchester United juu basire juu wetugira bukedde eyakiro kino ngijjo hasingira kumiro wonka kandi omanye ebikuba ndibikeraho akandi amakuru maingi agaro program ya sisimuka icherimu ne agenda mission tuzakota isomo jeni omumuriza kind of course no mushaho businje mwade kateiwa turumuntu gamba akakoko kasirimu ombashwerine ntwenda turebe ababantu abakandi batura hamwe bakashanga omwe aina akakoko kasirimu ondizo atakine babasabata kura hamwe bakakuza abana tumanchi bachiri challenging emotionally expose nchubasa ku exposinga aha risky yo kutunga akakoko kasirimu kuka tukakosa method zichi kugira ngo twagumumbushwero obwe kandi natakine tiyakakwata hakwata omuntu abulikiro jema soko yakabuza mu bantu abanyakusweranga yine abwaki kaliko muno hakuba nembamula hamwe nemwerinda nemukoraki baitu azati nzitula kankanda mbazwere ine chikwasira kati andi nchibasa noko mutandike maybe muna negative amwebizo omwe akatunge hati wakatunga nchimaisa ngwa makaga ahweraho ninga ino kutwakwasa kutura hamwe turi mutwakuza abana bitu ebyo na nebindi binji nibyo biturabe tugambaho umujenyi witu yaba yizire obwo hati katuza mukahumuro kace turi umuntu garaka mutakarga TV West kaleho tukamva kugamba umushija bajango umushija go muri Uganda Amerika Bungereza butariyo then hijazamu ibintu nka syphilis naci uko bishanga mu mahanga gamwe agandi gatine kuko cya kintu yamaze kugenda record ukashanga mu South Africa yes ukashanga mu South Africa yasiri mu Uganda jine mu America jine na umuntu wabungereza zirata jine so HIV ni yamaze kugenda recorded of course kwa maze hijachi covid yatangira China ya sweeping ensi yona so twagiro burubiro buri shared aitu gambe hati ya buri muntu wana nachumango na basa kujiro burubiro izoba ushange bwama yesi yona so HIV ekutandika of course itwe tindazo muri bintu abubire konkandi bagira ngo HIV iri mu bantu ni HIV ninga nakakoko akabanzo mu bikoko
especially monkeys na nempundu nachi akakoko natukuze shanga hari akakoko kakwenda questions na HIV ejeriyo mbantu so nibagira ngo at some point kakakurosinga karugo mu bikoke byo mu kishaka kaza nkahe kazo mu twahindura ukachita bayambira mu kaza ko acho bajangwa hunters ukiga ababeno baba exposed no bagenya mawe tema atetahira maho tukiramwe mpunde kahambu umuntu ni umuntu akahambe mpunde understood so ito virus yataho mbantu yatanga kuleta uburwire of course bagira ko yatahiremo yahinduka ukaberiyo mbuzi ya brown ya white so yatanga kuleta uburwire mu bantu abatosha cases zo kubanza mu bina transmit na mwenda bakaba batangiye kuzireba kurugacinana ku isari cendaho nsiyo na direta yatanga kuma HIV kweho batanga kure byo kwita abantu bukabanza bwabanyunyura bukabiya abasirikare bona gene bukakwita so bija bakwata HIV yes twiza twagwegwa kagwe abo kugira ngo abantu bakaba takamenya kugerinda ku rugaruko mu Rwanda cyenda kwisa 12 but usually we talk about mu Rwanda cyenda ni 5 na mushanja hagataho charite kwa biro n'abakazi 10 bari kuzara bana bakaba binaka ko kasiri aho n'abantu bafite binji munonga tujya tubashanga ngo abana bazarwa almost 30 bashatari 10 bakaba bazarwa na already okay ebintu byashoboka so aho twabwira imbazi yahindura equation again HIV yaba controlled abantu bacufa no kuba jinatura nayo abona no kujihereza umuntu ahabwa umbazi ogugutu kosogwa ARVs so nanye namumaze kweza ka picture bagira ngo okuchondoza ninge namba nizoreka ngo kuruga HIV yatandika umuruko mu Rwanda kinana obatandika kujuma no kugira gurra aho mu Uganda no kujukuratera umunsi yona okay miliyoni 8 z'abantu z'abantu mu zomo bakwasirwe HIV bakwasirwe Nchose kwete kuruga HIV twatanga kujukuratera twatanga kujumanya twatanga kujumanya no kujichondoza yes rukumo Rwanda kinana omwe kwise izoba abantu miliyoni 8 bakwasirwa kakokasirimo munsi yona so echo kimasa muri kabata bayuganda bari baza mukabi okay yes tujya tugira ngo hari miliyoni 8 at least miliyoni 8 bafire bakwitwa kakokasirimo ninga complications zayo so ito twino wasa kwitwa kakokasirimo ningo itwa complications zayo wafahamu kugira ngo jirota uinaka kokasirimu okay so even if wabara kusita kokasirimu ukaba depressed ukaba depression ukehanika nzijangu wafahamu complication yachi ya HIV so miliyoni 8 omunsi yona zifire zikwitwa akakokasirimu miliyoni 40 z'abantu today bariho kandi bineki akakokasirimu batirana omunsi yona okay nanye nambanze neteke kishani kugira ngo turebe kitubaye kitumu zo kwingwira ko rikirengo buri mwaka miliyoni 1.30 y'abantu miliyoni 1.30 y'abantu umunsi yo nakwata sirimu busye new cases we call them new infections ukatani ko mwaka utajine umwaka kubaza kwaje wata positive 1.3 million people in the world Okay, TV West Nehinda we bari omuka kumuro twagaruka kayirikana dakika 53 tukayire ko mugenyi iwe ruriyo motora ugenyi tari yonde nondi kandi ko twizire ndetubamanyisa program simuka omugenyi amazire ko na heka tari yonde nondi nuwo mucyara Moli Businje Kateiwa kandi najya kuba na soborora rundi na hanura unayitwe
ensonga eziri kuba nizikwatagana n'akahuka akakagingo myerero sirimu muno mukayire kano rundi kiro kinu turiyo tujaguza no kwijuka ekekyo okwetorora ensi yona tikira hano mu Uganda honka tikiri mu rubuga mbarara honka ensi yona. It is World AIDS Day kandi cyo turukuretera abagenyi nkabo abayino bukugu mu nsonga ezo kandi basobole kuba batwijukiye mbatutera akahi na muno hakiro nkakino. Madam Molly nakwakira webare kwiza nibandika kasangaki aho TV West yakoraho abakureba banywani bitu baseba nabanyabo bariyo batureba ha TV online na nebindi twabaramutse amirire muta mazina nabanyita mari businge katihwa nge mushaho kazi kandi na kansara nashemerwa kubona mukashisho. Okay, nwowe Madam Molly kandi umushaho turukujya kubane turubata nawe mu program NNM. Madam Molly twetaga some little background yechireki na munonga hansonga icyo gihe mwituriyo people need to know why 1st December why not other days. Okay. Icyo kiro kikatandika bakakitandika 1988 kugira ngo bakugetinga awareness habwe cyabe kitwirene cyabaho konka kitakabe kitakamanyirwe no manyo bwiro bwenje bento bitandika konka bitandika ko background bugumana baho no manya tukare tukantumango kutabetero umuntu bamurogere bantu banga kubata kwiciraza ngo ni HIV ninga batakajumanyire. So ejo chikachine ko kugira ngo abantu bamanye ngo nendwara kandi bagisensitizing kumanyane tukagerinda tuta mabazerho ningaterho kugira ngo mbene kibe official kibe public kimanye yako kintu kitakumanywa no manya ignorance no matekano bajya ngo ignorance is no offense. So umuntu nakore kintu out of ignorance abo butamanya konka ikintu kucheza kumanywa hata abantu bataka kumanya iki kiruho ni tanduka cyane basa kucheri ndanda cyane cyane basa kutura nacho ta akabito kwasa bihaho nga mbene bakaba part of us so tukatura tanabyo. So ejo yona icyo cyaretse igizo bari yabaho icyo abantu bakuteraho public holiday ninga public day yekintu kugira ngo abantu kimanywa mbene platform creating abantu benje bachimanye tweta awareness na sensitization no murujumu. Okay. So kandi abenyini no yatandikira kandi tugisha mu myaka iri kenana tutandikire kirukino nabwe kiruliyo no turora rundiyo no murora tusebegira ngo bunde bakitabo kirukino nuko kisobole kuba nikimanywa okwetorora ensi yona akarwire akasimu kali yona kugira maiso kandi twongera kuba sensitizinga ndonge kuba tukaguza mukayire kano Msaw Mori mumukoro hati ngo kirukino guri nkaha abantu bitaga kumanya uri no sangari yana tago bundi yakeho services zinde zimuriyo muhereza mukirukino zaha guri nkaha umbe mukuru noha. So ibi bintu abantu bitaga kwane babimanya hakomba soko abali mu maka batarukumanya ngo ubundi nikuja guzibwa kirukino ubundi nibitaga kumanya nambere guri kuja guzibwa ebintu nkebi abantu babani betago kubana babimanya nuko kisobolo kwani kibayambo ku ubundi yori kaho nuko basobolo kwana etaba umukoro gunguma kwantu kimanya gusobora kutabamo abarwire bonga nabantu abandi batinga kawire bitaga kumanya information yegyo bagitware nabo nibetago kuba nabamanya umukoro na muno mwaka 2025 na mbere guri umwihanga. Okay. So umukoro irizuba nizo tucelebratinga ikiciro haza umugasho rwacu no kugira ngo twagambereho kugira ngo tubase creatingamo awareness no tracking progress kumanya ibyahi tubasize koraho nubiha twiminga kora nubiha
obuzubo butwinemu nubuha nko kutereze kureba uko abashazweho so icyo nikibanje kumanyisa ngo icyo nikijana implications ninga he nebintu ebikusabotaginga okutwakubasa kureba okutwakubasa kukora so basically izoba ryo kugira ngo tuteho nkeri yo kucelebratinga no kugira ngo kunanagambira creatinga mu awene sikano kubasa kutrackinga koreka abantu tukine buzubuki tukakora ki tukareta ba honboard abantu barwire kumanya mbaziko kujumira baryo neryo nebayamba harohe bizube bindi because na nembaze nebizobe bindi byo kwijanayo so ebyo byona koreba kutwakubasa kubireba tukabimanya tukabatereza mbwenu ku basically gukora evaluation kandi nanoko twantugamba okuriyetinga kugumiza no kuriyetinga mu awareness okukira munonga umbana umaka mu community zetu na okusupportingana mu kintu nk'ejo. Okay, no madam mole omusabu kandi aliyo natsoborora hansonge gyoniyem omukerekana beto aheka ninyetaga ine ensonge yaratsoborora kwatana na discount couples banu bone ba abana bantu abo kushanga hatkanye ko example yawe nanye uri umushije wanje ndi mukazi wawe konko shanga nyongine yotajine so icyo cyo kumanyisa ningo muntu zeta mixed relationship mixed status kebi so shanga nko mukaza ajine umushije atajine umushije ajine mukaza atajine hatenye no tukwenda okuba nitwemera ndio natema kasani yuri no turumuka wingozi wawe abana muzaire baitu mubwire ngo kumuriyo numutambuza ubumezo bwa buri kiro hari inyungu cyara ubundi musaija umwakasanga inakaweire kandi yonde takayine kiki kenyire kisemerire kuba nikikorwa na muno kanyu abasabu omukayire nkako nyuma yo kutusoborora ensonge gyonko kweyemerire kiki kenyire kimukuba rundi ubuhabuzi mukwana muhereza ubuhabuzi abakapoza bakwambasana batya kwa bayiziro wanyu ubuhabuzi bwo n'uburho wingi so focus cyo kwanja byona ntubanza twakoze nubasa ko noje nyotingine kunto kumanye to no mabasho tukugendera abagamba to kwasa kunja hatungu to ine sirimu nacice ninga tinko basa kujya ngo tingine wacice so to tubanza twatestinga mukabashabo bakapoza kandi kintu echi turyo ntu encouraging munonga nangwa na ware bo mugorezi za HIV commission nangwa na nesi yona no kugira ngo encouraging kugira ngo couples zugume testing hamwe kandi zumanye status hamwe so tubanza twaba testinga twashanga in fact twaba testingire tubanza twaba counseling counseling first cyo kubanza ko tubanza twakore cyo bakwata education educate kanje nk'abantu beja hirwaro tubanza twabashomesa okwere kweja nkebyo abantu babuze buzo dencheza hati tuzomu testing so twaba counseling twaba pre counseling kumanya gushwa kushanga because umuntu nje ndo umutebe kanise ahubwo ko umuntu kuba mu counseling ngire before nazubiza kushanga aine jine yes nashasha naza kubaho emotional breakdown nebyo nebuzo na nakikonko kugira ngo already wakuriye tingire ground nishanga watireho umusingi so ntubanza twaba counselinga umushira n'umukazi testinga twaheza testinga twashanga umajine na noriya tajine aho of course mu results ntubanza nabo still takaza bahire tubanza twaba preparing then twaheza tubagira ngo ba exchanging results so washanga umajine of course ntabanza kwaba ka moment of silence experience ni leta nyine hatigaye umusaho mu iso bwawe niyo bakebire kandi already hano wakazoninga hano manya ikibali so ukizere ku experience ngaki ntabanza kwaba moment of silence abo kuba nuri umuntu atahati none nakushanga jine tsinto okay icyo none kigambo kugira ngo no takacumanya kuko kweza ko kucumanya no umuntu nana suspecting umwashangaza ranka negative atona mazima ninye narabaho ore yaba shocked konka ningo mu kandi umuntu atakucumanya atakuche expect
treatinga kandi ashanga gene so of course aho nabanza aho moments ya emotional then konka kwa kuheza hatu tutandikira twatandikire buri counseling tugaruka tubahiriza aho tuyikora post counseling tubegesa tubamanyisa ngo sirimu tekwita konka kwita na lifestyle zita is tukongera mumanyo umuntu twakushanga ine sirimu ndikirigiro ko umuntu kwatwaza ningo kuyacu receiving numanya umwe kizwe n'abantu babiri konka okutukiraba maningo kukitegeka kukushana so hati aho ndobaheza post counseling tubagambara okuba kubasa kwerinda wanomere mbazi yawe umujyana mbaje mbazi ndobasa nabarimo naherete kukirana ni wotagine aho kweje mbazi ni suppressing mbwene akakoko nikashanka kafire mbwene kagomko nkani kakafire ngoko kwakwereza umuntu eje mbazi ngaho mbwene mbazi ri kumaramani so ne mbazo go kumaramani ushanga kagira ki karumuko nkakashaka kagwejegire kuko kushanga umuntu bamuhereza ngekikatu cha anestesi na noburire konka utakugira ki utakurubaspond so hati ntubenkarije ahageje kugira ngo banyambazi yaboje bakwatana nka kapo tubegesa kuba kubasa kugumana baterana hamwe kumshira mu kazi konka bene minze z'abakoza nka condoms na no mushija nangwa yaro ko mushija nwaje no katagine ntuganda we no mbazo kumunkarije ngo amere kugira ngo nawe mbweneshe nko kuba kugira ngo protection emirundi ebiri so no basakoresa condoms bambere na no gundo mbazo gutwereza go mushira umuntu kwatagine uko mu biyo kuri kuko abantu bico bagumera ngako kumushira message wamoreka benefits zacho abamwene bakitwara kandi bakikozesa kandi kibakora kandi nuko mu community na hata abantu bakutureba harimo abantu binje abine HIV kandi bari discordant kandi umuntu mukazo atakujikwatwa ningo mushiro atakujaki atakujikwatwa haza ushanga twine nangwa na research na twine mu bujuruzi bwinji bw'abantu turebera abantu bakapoza na stura hamwe konga zitariki ushanga umuyana murajyo mbazi ya discipline bakwerinda ibintu bya stress mbona ntuba twina a lot of counseling tubahereza psychosocial support noreba mu clinics za HIV cancers tubakabura mabo kuba nomanya umuntu kugira HIV tiyo yo yakaba narwara hariho na stigma nabaye nobwoba okuhurira ngo yaba nka isolated okubura amatsiko okwina merezo signs za mental health nkebyo mbene bitekateko so ikutera mba cancers zo mu clinics no kugira ngo kwari kujira kwakire mbazi tukuhereze mbazi yonga ntugumiza muno kuba counseling then yereka ponto ba following up no kuba following up igumana batera amasomo bine byo bakwija hatu murumuta then also harona na nezinde ndwara ezuru kwija ahabwa abo kugira ngo akakoko nkabana kamara umubiramani so abantu benkarejendera ukuriya je bakaribe kuriya kubagara mamani bakerinda byamana n'abandi sexual partners bakaba faithful with their partners because umaze kubyamana n'umuntu ushangiye ine ndije ndwara hateje ndwara kugira ngo wabyamana wana yabe sexually transmitted ushangiye hata nayo wagira ki wagitumwe tukweta opportunistic infections so ibi byo natubandira ki ntubitreating so ntubata kutreating akakoko konka ntutreating na n'ibindi infections stigma na n'ibindi byo okay dakika zaba msanju nziza karasa yitu ya kabiri program ya simuka hati kwa Madam Molly Kateiwa daktari akande tolu akandi nasoborora songezo zimu na muno kenu cha World AIDS Day okongera kweyijukia kike kitsemere gukora na muno natsoborora hambera yo kusanga nyeneka akaine nyina bwenge takaine rundi nyina bwenga akaine kandi nyeneka takaine eki nikiretereza abantu abo barikengana nikiretereza abantu abo muzemu nogomezi kandi baragumiza mu bagomeza mu bata kurora mbweka yagenda mu maiso some of the
emotional reactions nzo turkweta gukungura kubazaho kake na muno omo bagonza ngaine na mbere hari ukasinde kwamba managing imbere ryo hanyuma yo kumanya kinini results was bahereza bamanye kibali uri n'umuntu watahana yesiga kweli ni wakora kinu so naso kubahe kinega nasobora kubaho ubundi blame games ni manyo bunye bimbe bayo mwiso gawe ndimo berora abantu bagwangana maraka kweli mama jeni kweli ni wakore kintu kino miaka yone so how abantu banembagambira batakurora ba managing angio reactions in case of na nakigambiro hecha icyo kugira ngo cyo kwebera twine mba cancers clinics za HIV so abo twita psychosocial support aho twa supporting mentally no reba biro twinaho issues za mental health so ejo nayo in fact nekintu H2 integrating ninge twongeye umbintu abari abakurivingana nakakoko ka serum okutraininga baheretse wakazi kuyamba abarwere bitu kuba supportinga omuri ejo area ya emotion which tukweta psychosocial support yes abantu bantu dealing n'ibintu by'abantu kambi ya emotion stress depression ebenaga okura muntu na yeta mbe nanga kudespite ndakwita abana ngomba bazamune n'ibiteka byo kwenda kwita ezo za blame games wano gamba no kuba counseling best karabo kuba no reba iwe hatorede no bwako blame umuntu rede ntibacyarere kandi no kugira ngo nabo abantu bamanye ngo yes no burabe AIDS nekintu cyo rukweretera tokima mizi yes kugira ngo kajya okera haba oduhara oyetereza ogera kwiga ogendo kibona konka nabontu tugarukanye matumanya cyakweretera wabo n'ekintu ako mani basako ni blaming umuntu hatari ukushanga nk'abana bakaba youth heart ashwerwa ushanga ine HIV yuwo nkomshije wono basako mbreme konsa ushanga go mwana akazarwa nayo ngo shataho ni bere breme ntibataretse so twandika kumanya inyuma icyo kikisha kikaranga haza ko kaza kumanya kiyamba umuntu kujya muri breme ngori kandi we kandi basako ngo na breme ngori Madam Mole kyalna wa hano twanura insonga zino na muno hijya kare natera mtoki okora abagonza ngaine aina karwere onde takaine umkyara wa kaine musejja wa kaine umkyara takaine ikiziza tugenda mukahumuro kake kandi utargo mukahumuro tugera maiso na rubazo rweitu nyijya kare kero kino ijuka turi musaya kabiri program sisimuka TV West Goma Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izikucaye buhanga no buhanga umukora mabati muri East Africa nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozerwe kwangara buri bateri tiranji nirijana warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turi hamwe umihanga amabati gaci boko bigakakuzare turi kuri amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanyuganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko nehinda ziri kundi satu zonke zakara saidi kabiri juka tugera mu isona program sisimuka ko mugenyi Madam Moli kateiwa wenyine nyenja kare kero kino kandi juka nabaita kasanga klake niriri yange ntorora hansonga ugamba abagonza ngine babiri mkyara ine bakuka musejja takayine mbere gubanga ine kandi juka
kwikara hamwe ubundi mumaze n'emyaka mwine n'abana na buri kimwe so musiriye ko nimutwaza muta hanyuma yo kumanya ngwembera nuko eri kandi madam Mole twagaruka turi ha miringo yore twamanya hadi nakakaine nakatakaine kandi balham bamaze no guhire balham so namati yamuringoki yokurora baguzamu kandi na nsonge kiyo yeka bugena maiso then maiso hantu tujya kurora abantu bano babiri ono akaine untakaine mbaso kuzaro umwana rutakaine hatakatanya hari amiringe basabye kwa bazamu then ku maisa no jya ko tsuburura kandi uno waraba akaine kandi ananyene kanko bakwikara babiri nka mu family yabo abantu bano bayino opportunity rundi omugisa ubwo kuzara umwana rusefu so hati twagambira umutwaza kumungumunta akine cyo kwansha byana ntumutandikira mbazi tweta ati utandikiraho no utandikiraho bambe kunkaro haba kwanga kambaze mtekateje wakati risi nuba wamuhegwa cyo gukora even na hanyuma yo kumchekinga mukasanga ine ori akagawa bazorindo abo kubano mureba itwe nkaba kansarazi ukwita no kuno kuretinga awareness to kubasa kujima umuntu ngo ikintu ngo akitandike iwe no bwakubano moti yatakitanje ntaza kuba kweje we umuntu no kugira ki wakweshwera so it was twine man kugira ngo forcing umuntu muningo mpare ka police umuntu are responsible for their life to mugambara decision yawe birungi byawe nebi so wayeshara so konka kwa kwiciriza ntumutandika mbazi then nitumugambara ntumukarigira no kumirage mbazi faithfully ukujimiraje kora wajya munoza ngo yikumirwa buri zuba no kujimira buri zuba ukareba ngo tuwaye so it is not just a matter of ngumira oyikimira at the same time ukujimira faithfully yes habukuba result yo kujimira faithfully no kujimira je no kuba discipline mukomere mbazi yawe ne yamba hakuseparesinga akakoko ko nakugambiye ntukona kaguma mu kamakatine kaguma kariyaho kabiyamere cases is abatakwetaka kumera kurungi mbazi nkezo sisi tumuzifacing of course nyinshi abo kuba hatu kutwantugamba biri byayo emotions umuntu nakayo aba discouraged ebikuretera abantu bumwe babura kumere mbazi je of course stigma abantu nk'abana bato b'adolescence yaje mu ishomero ayine mbazi bamwana bene baza kumere najemera ninga nkabutwa tugambere umwe hariho bo kushanga umuntu ayisiri atakagambire pattern kandi wariyo namera wariyo namera gayi ariyo namera mpora kandi atuireho naba we namera je mbaziye konki batakimanya hati oshanga ecyo cyonje kumanje kutira bunke gakashaka no tine de kwarakimanya hazi cyo nchireta mu misunderstanding mu relationship yanyu abo kuba nchibanje manisa ngo hene byo kushereka hene byo so rundioli yekera kibera so hati izo kase tuzirebereza abantu bakobara kubembazi koko mara kumembazi hati koka kandi kazara kimwe konko umuntu okumara je mbazi kandi cy'abantu ntibakimanya bose rero tubakibagambira ngo umuntu urukomeraje embazi yeje munongara disciplined nesha yaje yataho mutoka kimango ayine selim nana yaza hariyo small clinic so kukibera eshaga mu bwa strips tekamkwata hata koko nuko abantu binje bakwana benda kushamba nako bakoreza najati akakutera hari inchebera aurora bishibinja kakanyogo bakagwire akutwara no mwirwara tisho tugende nonda kukibuza mugenda murigayo bati nakicyo sense harwe abo kuba hati obwo bucyo butubuka bakwata inamira je mbazi so nan witwa zebra n'abantu abakutu abakurivinga for many years 8 years
umuntu yaba nayirinda izize ndwara zinani kugambira ezikuretwa ombere kubura amani atakushambashambana arukuriyaje atakwere tom bintu bya stress arukomeraje mbaziye naza kurivinga long life kandi arumuherese no mbugana ni fact niyo kwa no shana kubi abatoro bagirenga ngutu wagwatoro so amazima kusikira madamani kwa kugamba umuntu kuweleka ngo bundi omanyira abantu kiro enkora yitol nakoleka ngo bundi kebera umuntu akarwayire nugusobora kuba muri ngo gusoptiriza aho gukira yo munonga kan hati madamu ro bakonagamira ngo woleka kuba embazi nagimera mubuyi kan nagimera kurungi ngo naja kakuritera akaswipa akakutera akugambe nyonkebe kakureke negative weno semera gutera ngaro so ubundi umuringo ni umuntu omwe yaba arwaye n'ishota wira nko kutwagamba ngo ubwo nawe ntubantu namutu protecting ntubahariho kitweta prep so ntubaho mbazi igineha n'umubazi nago mbwe katenka guhena ko nabushoborera mu nyanja no mbazi general mbazi hati niko kugira ngo nko kugira ngo ko kureta ro mutimba ro katimba no ndamwe sire tajaki stakuri so hati ubwo mbazi nago nuguba nugusha nko kuwa kujwara jackets ibiri urukwe kuma kugira ngo batakutama so cyo muntu batubaga oriya nana mere mbazi umushiro urukuba rwire hatogo nawe yamerogo mbazi oriya urwatabire nchibanchu muhadabo protection tuba encouraging akoresa condoms abokuba abonje ntuba encouraging akoresa condoms abokuba during umukwetera nomo hariho obukushanga abantu bakoresa amani menshi ningo mwe waiterana nomo red red hata cyonje wancu mayisa ngo noreba mbirgo ngukora psychological umuntu yaba red ukweterana n'umushija we ningabenda n'umukundwa we oriya kafayeja bwene just by force umukwetera nomo ntabasa kubaho okubana azomukubano hagira nkahato haja nkahuwash damage hati habaho blood contact hati cyoncho tukubantu benkareje nyago bakoreke bakorese condom kugira ngo kwerinde ibyo kandi amera kuri mbazi agaragaza condom ida haro condom z'abashije haro condom z'abakazi so kurugira rimwe nkakapo kumukwa mukwatanise ninga mwikirizine ninga ukumutwaza umukazi nabasa kujora condom umushije ninga benwe yagira ki yagishwara dene kindi nko kutwatwaga mbere ntubongeraho na counseling ukubahabura uko baratwaze lifestyle yabo umuruburi kimwe cyona izo mukuterana izo mukomere mbazi na nogo kubota jine ntumencouraging ngo supporting ubwo jine ukubiyamba kugira ngo ngwene kintu bagira ki bakize hamwe muri abantu bakwatanisa ikintu cyashimiye kubakiri hangu nichendera cyagira ki cyaba kici abo kwa tumushije kanje ngusha bagine no muyamba mugambara ngo mbaza baka amize ngagaha mbisa kwara tete nashashe kinga naje wamuyamba ibyo kurya buriho life negira ki cyo cyo kuyamba abantu kugira ngo bareke kuhura izo emotions zitwa twagambire kuhura isolated stigma umwe hariho kapozo zo kushanga ngo umukazi umuyamanya ngo bagine uri kugira ki yamana hati ibyo bibona contributing ha stress na emotions then ikindi no kongera cyo kansori ganto tubegese miringo yo kubasa kurivinga bakakopinga na nejo HIV tubagambira ko ari kwije ko kwasa kujye kumo ko kwasa kuri reducing ko kwasa kwetwaza ibyo byona na combination ya therapy is twohereza then no kugumana ba communicating tubegeza bya communication nurebo mu bintu kutegansa naho bwo butagambana no butagira ubutetegereza na hagati ya couples hato kwagamba ko kaza kumanyizo results nguzo zityo buri yomwe nabanza yagira cyanaga bine stages bakora bamwe umwe nabanza bagira cyanaga yabure mingo ko bwamara yabo bakako gambara nkero nyowe ngezire nyona hatsa ndonzo kaguzo mukazi lese ubundi umusajja mwagine ozayire ubundi n'abajukuru
kwera hatari game yaka no gya so echo ncho tukuletera mu kintu cya psychosocial support abo psychosocial support ejo under that hariho many things that we do which korana nebyo tugamba mostly by the counseling ne koromo mu mwinjo mu kintu cha situation nk'ejo then na community okusensitizing community kugira ngo abantu bareke yitwa abantu bo mu community tureke kureba nk'abantu abene HIV nk'abene process ninga abakucira yoshamba no magumu nasa kubyamana n'umuntu mu kwatwe HIV kandi atari mushamba konko fikoso kugira ngo nikibacu ryo mutwe y'umuntu bamago mutwena bene HIV akagira ki akashambana ubwo no mushambani wachire babwetana n'izina ngo no mushamba niwe atakinyeta more bantu bakwetora iyo mushamba no warwire siri mu mwazi wasiri kandi ukajya mu byo so nicyo twabantu twegesa na community nayo ntugireta on board incyo kureba resistance situation cyo ntugambera izoba celebration no kwenda kumanyisa abantu ngo iki n'ikindi cyo mu community ntutura nacyo konkaba n'abantu bitu because abamwe abantu abine HIV n'abazire bitu n'abakazi bitu n'abashije bitu n'abana bitu n'abakazi bitu mwene ibiciro yo muri yitu so reke kureba uriya nkoji nko wahare konkomanya ngo ikiri kubasa kuba rero cyose kuba okay akandi mbere gyo kwere kikubasa kuba hari yori nayo ni kubaho utomero katandika undi weniwe oine kokora kyaro buri mwakomanyire ukatamukorangira abantu otarukumanya abo kuba kitabe hamanyabuzare ndiba mwana undi hari wenyine akandi ensonge cyose biri kwa rugitwara kuba bamanya status koko bari nebyo no buhereza mu bahereza tukaguza kikere kumanya so ubundi nk'abana ese ati it's been couples abana bakuze ubundi bari mu masomero basoma betegerize ensonga zo bazimanya kisemerira abana bantu bamanyise ngo kutwemerire rundi tuchulere rundi n'abanyabuzala bamuntu bamanyise ngo kutwemerire rundi tuchulera kuba abanyabuzala gaidiza kwamba tuha ikisenje kirugeho no rakyalkine na nakakabara hari kirugeho bebwa factors ezindi ezo waboliyo no gamba hungu abantu bano bakuzire bina abana bakuzire n'ibindi bintu cyangwa bagiye abantu bantu bamanyise status yitu ngo kutwemerire rundi yitu tukiyamare tukinkabejenga munonga kugira ngo kweta disclosure kugira ngo in fact ntukitandikira couples okay ubwo winjye ko twagambire nushanga umuntu yaheza kumangwa ngo arwire atakwenda ngo in fact ntukirega munonga hirwa ntiyisha kugira ataza nyowe ati umukazi wanjye takumangwa ndwire of course tukabashaho our ethical practice confidentiality is number 1 really yes okay konka umebyama konka twine also in the guidelines where it is very important for us to break confidentiality konka cyo turabona process na cyo konka nitubanza tuwa counseling go muntu so tumubuza habonje atakwenda then nabo tumupre when counseling ne koro mu rumo rw'amana so to encouraging a couple disclosure kugira ngo ba disclosing ahabwenje and so we also encourage family disclosure habokuba ninyenda nche explaining je chuma habokuba support system support system hat today nimbasa kwa strong ninyenda koko kwa strong but time is going to come kamana gahwe wachideba ahora shanjengu no yenda support nibasa kuba financial nibasa kuba emotional nibasa kuba omutarwira ry'umwirwaro physical no hatka muntu yari umwirwaro mushuri yagumana bajango turi umwirwaro bishumwe cyaha no mushije wire no bika oshanga ngo iwe nkata kubasa kugira ki kucemara murabanya ko bajya bagaterena na gace nagati gufa so ntu encouraging ngo abantu families wano kukafosa umuntu ngo ndagambira no muhabura no advising wayeshara haro kujya ati werekere kambanze ngira bina kunayetereza and you respect the decision kuko nagumza muri kumwikareginga kumwereka benefit
yachi yo ku disclosing ahabwo kuba naza kubona shusho support kandi ikindi iyo disclosure ni kuyamba kugira ngo nitwe nkabashaho hariho abandi abantu abina akako kasiri bari mu groups twita community social groups ntubasa kupresing ubona no wo uri mukawe nkano takatango niwe nko ine ogine ningo nabona ningo kweza ku disclosing waba open tubasa kwatakinga also other social groups ezo kubasa support ngo kushaka ngo gukura ngo abantu nk'abamanyu ninga ba Arsenal ninga bine aba bamanyu okay so mbweni na neze ndwara tuina abantu bokushanga ngo nabo they are living with HIV and they have their groups nibagana baganira basharinga challenges ubata twiwe rya stage yataze jo nyonka gira babo nabenjiroho nkakora anti so nabo babona social belonging na social capital so it is very important kugira ngo a family ije on board ahabo kuba ni acting nka support system area zone amagorgona physical spiritual nacho kushabira abantu bakushabira abamwe bakwereza akasente abamwe wabo rwaro kanje ngo ino mukazi mu rumwenka umuntu nijana kugumiraho ndijo nataha ninga kukwanoga matwatu n'abana bakibashije bashoma umukazi ayakora umushija wire sasa bana basaka bayize mu Rwanda bamwine uziye gukora so ntukinkareginga mnonga ngo couple disclosure na community na family ije on board abo bano reje ndwara kugenda yo kugumana yo bwire bona tikintu cyo kugira ngo muza kubara mushije nyakari kwagira ki warga so ntukinkareginga mnonga ngo abantu bagire uko kwatanisa abantu mukwatanize icya kabiri mu open up to family members tomanya ubundi nyinshi nkibanditse madam mole najya kuyamba buraje mu irwaro rundi rukutirira rundi akwa counseling bakaro na ukuntu nambere gutakweka nyinshi ogwenda byo kusanga family no jetag nikimasa kumasa family namuna bamhari yaba abantu manyi bebe bakasisikara na tali buri umuntu mugambera so family obukuye umuntu usokora no disclosing irambere yo umuntu yokurabamo kikole abukuba nikikuyamba madam mole tarukujja kuyijumuke yawa kongera kakwereza usagiki buri okuba no betaga ohire waro akande ekyo nakyo osobole kuba nokimanya akandi onkwiye kandi nyini ntwenda torole guidelines for a successful discordant relationship byona byawa twamanya ngo tuli counseling mwagitwa so hati numutugumiza mutango ubundu turagenda twakuko taba ubundi mbera hakwa ninkemanya ngo ubundi mbere mu directions rwo nuzora ezaba couples akwa bayizire kandi mukasanga bayine ngo kubali tuye tuwaze tuto society uko hanyuma yo kumanya na muno ngo kutuemeriye cyo gwansha byona ntu encouraging faithfulness faithfulness muri nyankore harantuje wesugwa ukugira ngo mbona lifestyle change aboko nko kuna nagambere obwiro kwiji HIV yo nebasota kwita kuko kwetwaza ukora kwetwaza na lifestyle yawe nebasa kora futya so nto encouraging faithfulness ningo kwerinda okubiyamana n'abana batu society because umuntu nko kwagamba mbera question bichomatera ajat mbwena kare nanye nankani we agindetire nanya kanchereza abantu haze cyo nicubane cyitiwe kibasha kwita abandi nikitewe kandi kwita kandi no kwinkareginga community kugira ngo family abantu bijone board bagwe ba supporting abantu abareke bari nka outcasts madam muri katiwa nona nyine njakare kyo zima 13 na ibiri aho akaere udakika barabambuke mutwikirize okubantu maririra hano kandi sobore kuba netugenda kumuka keo turagumka humuro tugumziye mu program simuka kandi tuchala TV West Nehinda webale kuboro madam mwana nakusima webale kuisha yebale kumpopo tente
Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTime. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeida Isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kwenda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumano kozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba riyon Ebicident na Fresh Up nibukereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyonjero kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro rihangariyon Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Orwo kubanza immunity yabe intact ni competent netera HIV jam kunkati reba imbere zo kushango oine cancer oryambazwa cancer then no kukuba kajama kamaka kagarama jota tekano gara HIV itakuchira then hati ya chimanyisa ngo one abonja ngorebe oine immunity abwa cancer hati ya na HIV okutamuna kakaremejireta ikamara so oguyaya nanda kufuna CP ninga TB hanyuma yake ibira kwasebe sirimu iwe emyezi 3 jota nda kufuna CP nacho so in other words tugira fast progression of HIV disease of AIDS you okusinga omuntu okubatine cancer kanyambaza cancer so akoniko kakwate akuna okubasa kuletera Neinda twagaruka kuruga mu kahumuro akandi twatwine ensonga zebyo bomezi baitu chebe bintu bigumi nakuba yamagara kusigigira musango kuyana abaze bintu bigumire chebe no manya lifestyle tumwe buryo twaruga hanu ni umukyara wange twagiye mu irwaro tenogama n'ukiri mu dakika nk'itano bamaze kutukebera hati ibyuma bikajya bazi twereza wasangwa umwe ndakozeke ebintu za kwantu bugambaho katanice kiganiro cyahindura cyango umagara gawe hine cyo wayiga twatwabagambire mu president Museveni naza kuba natayira hano muri Mbara City na Mbara district izoba na Rampara Gideon Senyumu mwene we yayihayo kugira ngo bukwatina na notayira mukuru wihanga abe nabitusiyaho katurebe hati yaturetera bahi Gideon Wanonga Jemimana Lake, good morning once again. Amazina Senyumu Gideon turiya murembo rwambara nko kwa Kigamba Elizoba chairman w'ikibina cha NRM Current President wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ntabahabura nebindi byona aina mazina mingi yiwe no mwetoha ari umurembo rwambara murundo utanduka mambara turi nambara district Eshine Bomba ahinyemerire nyine nyemera kutoa Masaka Mbarara konke kiri umwanya ukiri noreba noyonja kwetegura kwakira umukuru w'ihanka cy'amano n'ikibana cya NRM takusibize inabantu abanyebiraro baje inatubakire batuganire bone bo baha imbere ya leta uruka kasheshe n'icya intekatikaziya kandi n'umwami Ashraf Ndajure Patriotic League of Uganda sadire nakaboneka kabas ekigaro kiri higo Ashraf live active Western Musabarebi deno baganire abakutureba ntubibaza mnonga Elizoba ndizo bari kumunonga umagara gitu nk'abantu bangore abo kubanza kwakira umukundu wetu nywano wa bendi nywano wa Uganda nywano wa Afrika nywano wensi yona kandi jaja wetu umzere wetu otukusize kukunda mnonga Elizoba ni mwaha public holiday yitu twine public holidays zibiri itwe umyaka 5 public holiday yo kubanza ne Elizoba kuja kwakira mnywano wetu jeno wa Museveni public holiday ya kabiri ne Elizoba 2015 tuzakuza kutera karuru
myaka 5 so hati twerizoba no kumakinga sure ngo buri kimwe twakikora omujenyi yabatayo omujenyi w'amani tokuhinga aha notebekanisa wayosha no mbweno kuhinga no kuruga notebekanisa apana mbaga umekunda akora mwino omujenyi mukuru kakwizo mukiceka na mnonga nko muguruso witu Yoweri Museveni ebyakoze ni kigambira akota kwiza kurunda karu naija kugamba n'abantu be kubashobora kubongera ahantunguka akawasa kwengera ahantunguka ya Uganda na mnonga abo abatakagire omuntunguka ya Uganda so tunakubaza abantu n'abandi bayija tunakubaza abantu n'abandi betekateka bija tunakubaza abantu bona batira karuru kurga emyaka 24 yamara twenda kwebaza kimwe mnonga kandi n'emyeto obunwo wire wetu abarino bija nibakushangaki bagamba okuteka bagamba nibakushangaki bagambire kaine stain abo kwa music nibaza kujota burro nibakulia music iyo omweshongozi wena omu Uganda orahuriye nokunda erizobaro hati tunataka kutambura akamno na mnonga ba PRU abatuko pamoja abagunga kubyagati ya NRM na PRU tunataka kutambura kurga ahachera mpaka kutafuta hometown buri mu town you want to tegereze yoko konka abantu bona muza kureba na mnonga chama witu Michael Toyota naba Fraga Bearers bona akwa our mission is kureka ngu waterera Fraga Bearer waterera President Museveni ka Fraga Bearer witu wa NRM so erizoba no kumaking a strong to amurikira abantu bitu no bashimye kutera karuru abo kwanwe niwe Fraga Bearer witu omwatifesa amazina nsenyo Gideon to live amure murambara ishongano kwa chamukuru yanga chairman w'ikibina cha NRM nyine Jeno sabi abinje motka ya yero mwajirebere kanje tukanira amazina cyo cyarizoba niho muri wachiki west oteketeke chi achireti na mnonga iyo wambara mbara city na mbara district amwe baraba TV west cyo banzana wanyetaona umuhumuza Dennis Savimbi eke General Savimbi ninjwe cyara abantu bego mbara itozo mu district yantunga mo kandi nye coordinator wa PRU wantunga mu district tuje kwereza muzi abantu bambara abo kuba mukama witu tata witu jaja witu actually mu Africa yona hano muri bazana encyclopedia of knowledge so tuje kumuhereza muzi tuje gambara abanya Uganda ngo tudize special day ubushaka kubantu gambara abantu nakachak twine nakanga twine abasize kugera kora cyangwa munonga kugira ngo tuye n'abanya Uganda twabaho kandi so mutu bukurana uburaba mu buce but at least we are peace nyenda kwebaza abanyambara tuje kwereza RCC katuyirerwe yesherana batayi bitubona kugira ngo twatanise nico kurana bajya ngo tuko pamoja PRU egisere na NRM ngo tuwe na consolidating against ni twe twabantu twata mu 2023 plus nimbara hirecho no chumanya General Muhuzi izia ninyenda mutumanye ubo yanga ubo kunda is here and will be the next president so tekwa kwerezo muzeyi taruho mwana taruhishe taruho nyango mwana tarunkundisha umuntu wantunga muherezo butumwa abantu ngamwe n'imwe kwebazana mwe bare cyo mwakozere mukakiraje president mwayakiraje ba Flag Bearers bona mwine nangwa n'abanda bariyo no baza kwija kusinga karura abayindu bene tutajya mu Flag Bearers no baza kusinga karuru abwo nubwo mazima ganje nyo ryanyita konkani yenda kwebaza abantu mwe bare munonga mureke stererizo batagere mbara tuza kumukora tabushenyi tuza kuzashema tuza kuzabo urubirizi tuza kuza hantu hona tuoreke ngumuze yamana kayine is expectation and beyond kimano reason ebigambo bya Jeno Savimbi eshonga no kwa chamukuru w'ihanga twatuga mukuru w'ihanga ayine ba RCC nani ngambo rembo rambara twine RCC Pole Katwire ogumumsha president omuchange jinda na watu ganere nkambara temeta mbye kwerinda na nebindi yaba yabronga Gideon amwena mwana wa Jamaica tumwachire abatirose ajya kwenda of course president yaro SFC debiri cyage na police so ibyo kwerinda of course you be very smart and no reba mbarasera yero so kifiki domesho abantu bagere bejo mani respecting abantu akoze kurega abantu mutara mbana mutara mutara cya boma because NRM ambaraste ni hagere NRM baradishute ni hagere NRM so mbara no buteka mbara ni yero rizo ni yero akwe yo twino mugore mukuru cyabase bapate kandi Flag Bearers bapate ezo ngiri ngurushe ku muntu ne bambara so mbara yo buteka ibintu biri bitambara mobilization is going on inteka
work is going on. We have everything at Boma. So I call upon our President. Okay. Okay. Numbwana RCC abwambara Paul Katwire. Twantugamba ba RCC numatiro musite tuna RCC wandije nanyenda twanjura tugambire division ya kutwara na nego chaka tekishina munungi wo muri wa TV West. Oshime kuja shazinga ojina bikwato kina munonga wanozo mushayi Boma. Baba Gideon. Abantu mena ntobakirorere twaterine abantu mwije eshaha zakire turiyo tutandikira kutambura kandi uru rutamburo n'urwatuko pamoja piro yu na NRM agota rondanso so turiyo nzakusimbura abitugambire mwena mwije shaha niyeji tutandike tuze kwakira muzeyi yashemwe kubona ikaha shaha ngamukaga so tushemwe kubona tukahoza shahina tukakira muzeyi tukamworeka amani abo kube byatwire tuwena ntumanya so muje twakira muzeyi omani minji munonga abantu mwena twabeta security roho ebintu bimarasi mu kabiri secwa ni mwe muri jahantu zabara lete no baza kubagara yeje muje twakira muzeyi omani minji amani sanse bigamboze bishatu munonga abya transport akonti mu transport transport cyo kubanza abakunde banita sansara jabu kandi cyo musumurungi nini ko sitiwa piro yakwanye coordinator ebyo kuri abona kuri piro so akakaru nishaba nibatera karukeshonga abakazi bakaba bariyo mbiyungu atubariyo mu office abarema bakaba tine mu parliament bakataza yo barema atine bazayo so akarubano kareba kariyo mugiya kandi abantu batera karukeshonga akaruru kariyo mugiya bakire kangaro mu studio tugumize na program ya Simba Nasanse mo gire bikushya no kwano bitunga TV West Honka Nsenyomo we bari kuturetera he kwatina na ntekateka zo kwakira mukuru wihanga hanuya omusite yambara ecyo naza kuba turya omwiremba akashoza Boma tugifundamo abantu mujezeho mwije muhure manifesto yeye ibyakozere nibinji yareje gikora nabyo naza kuba natugambira and of course updates zona tuzakuba tuzikwereka on program zitu makuru gitu na nabyo na ebirabeho omurutaya yoreye makumi ana mukaganiriza kamusa yitu ya kabiri program Simuka TV West Nehinda oguni Gideon Senyomo kino field biramageralem habukubure dagireyiremu na kino biramageralem kurana tuletera updates zona izikwanze gero maiso omurubungo kurundi urutaya yo wa president Yoweri Kaguta Museveni akandi Mbara district Mbara city kino ataine mwana na hekibale buri kimu no kubona kitungu makuru gaitu agihangwe agacenchwire akande na live updates kwanzije saa yona eriko ngeno maiso tukio kandi byona no jokono bitunga only on TV West ninga at TV West Honka bantu mo tukabe ntwenda tubuze tugambe binji konka abo shonga yo bwire tukabasa katuzonka mu kati tuzakwandika kana muzayi bisino akushemeze okusiyasha ishatu bit no kurgasha ishatu okusiya kandi kasheshe programs za TV West ninunji ni nyinji tosheme kwa nosfera musibe kurunji Nehinda muzayi bisinzino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment for education. Yes. Kujanto bibule tugambira ngomuntu otashima buru wamuha. Yes, mwentashima waja. Mugumushima bona kantu kacobana kahangu bishe ngumushime. Ebiro bikuru byaza kwikaza n'ikibaza cyo kuyikomera. Yes, mwana wano manyagu tokushima ogumashime emirimo nayo teriho. Urupaya kabera ura kabera karabata. Yeah. Yesu ngenu
bakama umurimo gwo kukemeka bina gugwe iwe ay bakasha ariko umurimo gwo kubera hora avura gwo kukwita ariko kubwira unavuwe bana mwe kuke kitu lishasha kandi ko ni karuma reba ukashubashesha mwe kiniki amabuye mutulazi tukazituze takumujura jirye ekitwa bashibano lekera kitiwe shono kera urubaro shono kera kahumba ushibano lekera shirasho kibano lekera fuka wishe moto kumujura jirye muzikore mwamara muri kwa cyaro bashaka kazi yes nukore nosibano hendeka usibano tutuka ujya kuchikubi ujya kubi umusheja azato kunwa zakugashureza nkuko azagwa iwe hendurire mukene mwene sichata tumuno musheja najya tukayese kiki nozibera turi kumanyorize kuzirya nozi kabira turi kumanya umuntu uri kujya kuzirya nozibano lekire ekiti umukaza ikomukati washibero rw'amaraya bakujuma hakigarukayo akukingira nakukingira mukazi yes atugumba amaraya bawe akigarukayo umuntu atwakuga Kampala tuzo mu byaro wakugenda neki kandi abwo kintu wakutamurimo reka kupera kura hotika totayi urigaruko kabiramu era tana bakora speed ngomo mukahura urako kufuna sente za half mass musheje bono ukaba nukabiramu mukaraya kururwe bangira ari umuntu uri kuvuga boda gikaduvuga kasheshe agatuvuga neki mushijo no tomera novuga abontatru bavuga kubivuga je musheja we iteka mubwire bwo kujyamaho teka kubwire bwo kahumuro nubwire bude ari umuntu kuzo program yanye kare mu kurya kaya tumukama koreki kakize bafika yo mukinaro kaya tumukama ukazo motero kahora kubyaho yo kazarye yo kahora kubyaho yo ukamukama buhuru ni bubi washiba nokora wazo kubazirya ci wageceza kuyamba ko buhuru ni bubana mwe arabone kuza ko wanye kazira ciceke kwatira kaje nto wandogera bitaterwe jura wonte katwe twatsikwa umuntu kayagwa bintu yetu nabakabiriti ako kunwa karungi muno mwabane mukorebe byoneje elizo twine bacha president we kamutambe yes umuri mbaraki yanga batubona bari shimata batubona bari yera batubona ensiyone rigumoka ko kambwe rwo muri barabana iki kindi ebo arabineza kagira bazikwashira bata abajirete kandi muka sumuga kure gwete sumuga utakandi urwashumira uturuka shagaho shebo kasumuga kure gweta yes kasumuga kure gweta uyu buro iki kibara bashaje ko umuntu uri bati bati kandi abantu bemera umuntu namurubye batari na paredi yayirwa president naza obejure go bajure tegwa naje kusibagira yes akari karebeka ariko cyabagire karawesi abone batugakara wesi abogoda batunga hakasheke abana batunga heto kuryama dukagaza gukora yes nibagira ngo umukuru yataya yacyara abantu nibaritamu abitukunga cyakabiri barabara bamu amakusha kandi kabirite nuzire we abantu burya kugutumira kabiriti ari umwana wanjye rweshera witako byama ariko umuntu ajya gucece yababa mu mwana wanjye rweshera yeburi munoga rweshera buna speed bamwana baje kandi ruhagati ryabuka ibindi tubyale birere no mwiguru kambete bamara baje ibikashete ko bajire ibindi tutavuga no mwiguru ruhagashimu tureke cyangwa kandi mwene ruhagashimu buri kintu ubwire bwacu buri kintu ubwire bwacu arubwire bwo kurira arubwire bwo kugana arubwire bwo kushakuza arubwire bwo kutebya arubwire bwo kujarwa arunubwire bwo kufuka arunubwire bwo kureba ruhanga arunubwire bw'iguru arunubwire bwa gihena buri kimwe kintu ubwire bwacu iwe kikore buri kimwe kintu ubwire bwacu yes arubwire bwo kugana wishimwe yes arubwire bwo kutebya warabire arubwire bwo kujara arubwire bw'imbaga arubwire bwo kujwara arubwire bwo kushenya arubwire bwo kushaba arubwire bwo kunaga buri kimwe kintu ubwire bwacu arubwire bwo kunyaga abanyagera muri bindi ibiro bikuru byaza kutandika abanyagera muri
ibintu atakakushashwetera akakwe hari ubwire bwo kuguza hari ubwire bwo kurya rona hari ubwire bwa kavuna hari ubwire bwo gukomwa hari ubwire ebwe abashaija mwakonkesirwe munsi burwo mubona yashame hati ninga cyanyanja ubu urabona karuna cyati akamiro wishemwe urukuye n'umuntu ateshimira tureje munoti kukumba makukunywa buri kimwe kinogera bwacyo ubikora byona komanya ko byine kujya kubishashura byine kujya kubishashura yes twira bakabiri cyako kunywa karunyi munoga kamwe utwara umwana w'icumira mebera abantu kimwe cyo ko tomera kabiriti ejani kibaza to kwa 12 mwe no kozire kibiro byona yes utazo mukwishima n'abajagaroni cyo tuba munongo reka cyo wakiyaho wazo mwire mizoristede yes kandi ukoreje kure mu ruhanga wahereka wirekera wangu timukamajire kusima abandi nibafuka abandi batugeza akisere abandi bine bisa abantu barwaro ubuki no mwishonga no tegereke mukutomera kabiti akinto kitere tugareka tukanona mu metropolitan bwana bwashobora ngiro cyangwa cyoro harwe Kampala bala boshe bajara